Dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. S Međunarodnog filmskog festivala u Malatiji u Turskoj stiže nam lijepa vijest o počasnoj nagradi za doprinos svjetskom filmu koju je primio Rade Šerbedžija. Tim je povodom prikazan film Šun Li, pjesnik talijanskog redatelja Andreje Segra, u kojem Rade tumači glavnu mušku ulogu. Šerbedžija je u Turskoj najpoznatiji po nastupu u kultnom filmu Prije kiše Milča Mančevskog, a uz to publika ga pamti i po nastupima u hollywoodskim produkcijama poput Nemoguće misije 2, Oči širom zatvorene, serijala Harrya Pottera i mnogih drugih. Inače, u službenom programu festivala bila je zastupljena i hrvatska kinematografija, i to filmom Obrana i zaštita Bobe Jelčića. Nema više ljudi. U današnjim vijestima bilježimo jako dobru gledanost dva slovenska filma. Prvi je Čefuri Raus Gorana Vojnovića, kojeg je do sada pogledalo više od 50.000 gledatelja, te mu je dodijeljena već druga zlatna rola, nagrada koja se dodjeljuje kada film prijeđe 25.000 gledatelja. Još je bolji rezultat filma Gremo mi po svoje 2, Mihe Hočevara, nastavka najvećeg slovenskog hita svih vremena. Za sada je ovu omladinsku komediju pogledalo nešto više od 60.000 gledatelja širom Slovenije. Mi smo bili prvi tu. In radi se kregamo. Mi smo bili tukaj želali. Občasno se tudi zravsamo. U Beogradu je pak održana premijera filma Mamaraš Momčila Mrdakovića, koji se sada nalazi u redovnoj kinodistribuciji. Glavni je junak filma sredovječni kinooperater Pera, koji živi s majkom te u jeku bombardiranja Beograda dobiva zelenu kartu i odlazi u Ameriku. Isprva se u njoj ne snalazi najbolje, sve dok posao ne preuzme njegova majka, stara komunistica koja se čitav život protivila vrijednostima američkog načina života. Glavnu ulogu igra Bogdan Diklić, njegovu majku Mira Banjac, a uz njih igraju i Sergej Trifunović, Dragan Bjelogrlić, Bane Vidaković i mnogi drugi. Tjedan pun novih filmova zaokružujemo premijerom drugog redateljskog filma Filipa Šovagovića Visoka modna napetost, koja je održana u Zagrebu. Riječ je o art komediji smještenoj na mali dalmatinski otok, a prati pokušaj njegovog načelnika da mjestu osigura status grada. Kako bi u tome uspio, potrebno je podići broj stanovnika sa 99 na potrebnih 100, a rješenje vidi u dolasku slavnog talijanskog modnog dizajnera koji sa svojim najdražim modelom doplovljava u mjesto i naravno izaziva brojne nevolje. Glavne uloge u filmu igraju Gorana Vojec, Mio Jurišić, Marija Škaričić i Bojana Vojec. A film se može pohvaliti i ekskluzivnim guest starom, bivšim predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem. Ma šta je Lombarda? Ja imam brata, imam ja dva brata, jedan je u Popima, a ovi drugi mali, puno je dobar i on je završio elektrotehničku školu. I sad on vam stvara velike probleme i ja se s tim problemima ne mogu nositi. Već smo našim vijestima najavljivali film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, a sada donosimo i prvi trailer. Snimljen prema motivima drame Instant Đorđa Milosavljevića, film prati životne dileme dvojice braće. Stareg Stanka koji po prvi put treba ubiti čovjeka i mlađeg Voje koji po prvi puta treba voditi ljubav. Obojica se osjećaju nedoraslima situaciju u kojoj se nalaze. Ovaj crnogorsko-hrvatski film režirao je Nikola Vukčević, a glavne uloge odigrali su Momčilo Otašević, Goran Bogdan, Ana Sofrenović, Emir Hadžihafizbegović, Branka Stanić, Nebojša Glogovac i mnogi drugi. Na kraju, kao i obično, jedna preporuka s programa Klasik TV-a. Ovaj put prava poslastica za ljubitelje opusa Miše Radivojevića, autora kultnih filmova poput Živjeti kao sav normalan svet i Juna. Riječ je o drami Kako su me ukrali Nemci iz 2011. godine, završnom dijelu autobiografske trilogije koju čine još i filmovi Buđenje iz mrtvih i Odbačen. U ovom hvaljenom ostvarenju nastupa sjajna glumačka ekipa, predvođena Jelenom Đokić, Douglasom Henšelom, Svetozarem Cvetkovićem i Vojom Brajovićem. Aleksandar će biti siroče. Nisam došla ovdje da se svađamo.
Film možete pogledati na Classic TV u četvrtak 12.12. u 22 sata. Želimo vam dobru zabavu uz naš program. Zato što je detetu mesto pored majke.